достор. Азыр кызыбызга акыйка беришибиз керек экендир ғой. Ошону алганы шейхтер менен. Assalamualaikum, nasılsınız? Daha şeyh Assalamualaikum. Bir to'g'anlar. Kızıma sonun berip жакшынакай болгон кое алабыз. Бар бир. Шейхтер кабылайт. Ne eken bayken? Bütele arık gibi. Biz değil, göçede özüngeli itler değil olur. Assalamu alaikum. عليكم السلام. Kançadan? الحمد لله عايشك كان Bar bereket. الحمد لله بربري كان Bar bereket. انت يا برو طيب No koydu aldık. Kızıma akika. Rahmat sağa koy. Жақсы var inşallah. Sağ Allah razı olsun. Maşallah maşallah. Bir de buna koyayım. Dua. Ati dua. Ay koysun da canı kızı teröldü de. هذا بنت جديد. طيب دعاء هذا يلا طيب الله قبول شيخ دعاء ممكن. الله قبول أنت دعاء شيخ. انت دعاء شيخ. الله يبارك لك ايوه الله يبارك شيخ حقيقة إن شاء الله. Okudayım vallahi. حقيقة بنت. Amin Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmat. هو الجزار ابويا. Rahmat. أنت Ya Allah'ım şu baykevizin özüm kızımın adından hakika kutluyorsan ya Allah kurbançılığını kabul kıl. Ya Allah şu kurbançılığını bereketini ya Allah var sol işlerini vesile et beni Allah. Mekke şehrine gelip ya Allah şu kurbançılık kılıp жақсы işleri kıldırak ya Allah kılgan her zamanlarda kabul kıl. Ve şu kılgan жақсы niyet amallar